sana ulama. Hanya pro-pro kawannya. Pergi pajo gaji buta tok bak pemerintah haji lampu koma tu. Nya. Pegah bak pemerintah. Inom yang hana kerestui lewat kah binatang ke lo. Pemerintahnya hana sewenang-wenang untuk dia pegaut ma di konser Inang Aceh. Menyokan utusan awakah. Pernah ke Pajopeng. Ha? Nak bekerja sama ke kanyo? Kanyo, nak bekerja sama ke kedepunya Acehnya bersyariat Islam. Tapi lampu koima pakan hangka petebit. Tikret statement. Pakan hangka petebit sebuah statement untuk melarang konsernya di Seramo Mekah yang ka berjalan syariat Islam tapi malah kebiarkan jino lampu koima aku. Wate dikun ke MPU ka pesalah dog ka pegah dog hana. Baik dulu kelun nyan urung iri. Anda saja di majlis le MPU siapa betul berarti yang dipegahnya na awak pajo harum binatangnya na. You bubar gedehan MPU yang. You bubar gedeh dayah mudi mesranya. Serahkan balik bak cucodro gabon nazis. Yang dayah mudi mesranya niki hana ya. Kon hartama dihan. Kon hartaya hadihan. Adik Abu Nazis saboh meninggal. Yang bak gebila gam tengku metuah bahkan Abu Nazis lehro leh malam di penjara. Wate geja intat bruh ledro ge Abu Nazis kurung gam. Binatangnya na pernah bila gam. Hana. Yang binatangnya termasuk urung poh tengku. Tengku Ahmad Dewi citanyong dia. Citanyong dia hoka pat manyet Tengku Ahmad Dewi. Citanyong dia. Nyanji yang putunyok bak hipai. Jih yang poh Tengku Ahmad Dewi uronyo. Lon pegah bah? Lon pegah uronyo jih yang poh Tengku Ahmad Dewi. Bah? Nyolon pegah ba urun dron. Jih yang putunyok Tengku Ahmad Dewi ba aparat keamanan. Yang poh Tengku Ahmad Dewi nakeh tentera awak ID. Awak ID Tengku wabah kira mate di. Kawabah kira yang tenteranya. Awak ID. Pehana na depu. Urung Aceh. Kita nyong dia. Tuntut dia dino. Tentang. Tengku Ahmad Dewi yang kalau dipoh lagi. Yang kalau petunyok lagi yang. Dia pegaut main nang Aceh yang. Yang awak panco Aceh yang binatangnya. Awak berloh agama Islam nang Aceh yang keji yang. Berhati-hati. Nikut urung drone. Baik salik buta. Hanam papat na peduk. Baik buta warna. Baik fanatik buta urung drone. Batai lun pegah. Nyok trip. Lun hantam pernah lun pegaut live lagi-lagi nyok trip. Tengku mdua apa. Hantam pernah. Paling tegar hal lun pegaut live. Si jam 2 minit. Yang paling tegar lun pegaut live. Yang PA dah bilang kau tengku mdua. Lun hana trip-trip lun pegaut live. 15 minit, 30 minit. 7 minit. Yang lun pegaut live. Hana trip-trip lun hana kuat kufau. Yang hana kuat kambam live lun tengku mdua hana. Nyo trip ku pegaut live bacut. Karena apa kawan? Karena kulawan kafe syiah laknat tilah yang pesesat bangsa lun. Yang pesesat agama Islam. Yang pehancur generasi Aceh. Yang buat binatangnya awak pajo harum di sana. Lakemah abi aji ni. Munyonan nonton videonya lo lakemah beredar. Mana drone tiat abi aji ni. Punuk temanya ngono bak drone tiat. Ne drone tiat abi aji ni. Bek ban berosa wote pingal lon ku tunduk ke drone. Kon. Memang ku sengak. Han aku jauh tapi han ku bantah pepe yang pegah. Han ku bantah. Sebetulnya menyolon bantah jaitat anan doh ke the untuk kepe teman. Lon ya hana jir hadis. Hana mufom tentang ayat kadang. Tapi menyaku bantah le lon hanan doh ke the biar jenis. Lon pegah laju. Nyo baru lon pukar rahasia bacu. Bah, yang berosa kepingat le biar jenis nyan. Lon lagi kipah bulun ku pejit dro kanyo le. Kanyo. Nyan hana aku jawab dengku mdoah. Menyaku jawab tengi-ngi untuk kepe teman. Jadi hana pele lon pejak malai gure lam kawan. Bahlon mantong. Hana pupu. Kajelah, nyok pegah nyo. Baik banka berusaha nak kepingat lia biar jenis. Buci yang karena kan ka kepingat lia biar jenis. Mana lihat gadem nak. Kau nyan, kon tengku kon. Ilon na misi dro aku. Baik ni pekepu. Misi ilon kon kelon pi. Kurung drone. Kan anu drone tengok. Ke generasi Aceh tengok bejut. Kan anu yang saleh. Bejut kan anu yang taat tengok. Baik juga kan bui. Nah jelah ilon berapa. Menyong menang tengku meduah lula kedin. Lula kemah kadang nak tepeh perasaan nak urung drone karet ke gure. Lula kemah tengku meduah. Karena gure wakah kamu bajing tat akai. Kamu Yahudi tat, kamu kaplat tat. Perbuatan yang kau dipelaku di Nangro Aceh. Cok pinah ke deh hatenya. Bek nale di Nangro Aceh. Tet deh mudi mesra ke deh. Katut ke deh. Kon harta mai, kon harta yang mudi dayah mudi mesra yang. Hana harta ma di ji. Hana ibarat bocak danoh pinai sama langayan. Anji kau awak tamong ji ya. Awak kerukuh. Ino bani menikah inong dua. Ya kau inong dua aja. Inong kedua.
Yang inong pun leh racun. Inong pun nang abon nanti. Kita yang dia nak kena urah Jumat. Bak khutbah Jumat kena aji. Dia abon nanti. Tajuk anu lagi tajuk kebui anu tu. Ya memang anu abon nanti kurung pikiran bacut. Kurung pikiran bacut. Ya aku pegah. Tengku mudua. Nak depu. Punya hana lun pegah pe hana sau berani yang pegah ke kapela nak tilah yang na. Hana sau berani. Ya nu temurka nu sebabnya ulama. Temurka nu malem dah sebab ji. Malem dah lan di kaplat mudi mesra cukup malem ji. Apa jauh hari mah. Anu perut bebe apa ka. Nu perut di panebe perut. Yang perut hari mamandung di pajauh mah. Kau di pelaku di nang Aceh lampu koma ke. Hancur tak kah? Cukup berat kah hancur yang kakak pelaku di nang Aceh? Hana utak kamu bacut memang. Otak kamu dakwah hana. Nya kau kakak pedina urung. Kakak pedina bang Aceh lekah meno. Asli nyata dina nya dengo habakah binatang habe kap tanggung jawab dengo dina gop mah. Ka perhut nikah gop lekah yang. Lampu koi mah ke haram jadah palih ke. Hana utak kamu bacut otak kamu dakwah. Oh mak. Kaya wapil tabe tapi gure awakah apa jupeng batoke tabe ya. Kapagah kaya wapil tabe kan kayu ci hana masalah. Lu na wapil tabe awak tabe ya. Awak ganja, awak pulam pukoma kena kutut. Kaya awak tabe tapi gure awakah apa jupeng batoke tabe ya dum. Munyo hana pa jupeng batoke tabe ino tatu itu bayang dapat ci dubuh sona. Gure awakah ino tiro. Munyo dipegah hana pa jupeng batoke tabe ya. Nah yang berani. Nah yang berani. Ike anak pajuh peng batok kita bayar dengan dua. Tapi gure awak kami yang pajuh peng batok kita bayar. Bak mafia rame di pajuh peng. Bak koruptor rame di pajuh peng gure awak kah yang duma. Rame dengan dua. Habunyo hanai pajuh peng bak koruptor. Hanai pajuh peng batok kita bayar dengan dua. Gure awak kah jai. Pernah pula aku sebut nanam pula. Aku sebut nanam apabila pula truk gede Malaysia gede gak mudah batok kita bayar. Nama le dua teh begahnya. Abunya kan ya pernah dengkum dua kan ya garang-garang apa kan. Kan ya baba fitnah dia kan dengkum dua tapi kenyataan yang lu lafazkannya. Kenyataan dengkum dua. Kalau ya benar-benar dengkum dua lu tepu fitnahnya cukup berat dosa lebih keji daripada dia membunuh. Lu tepu. Bayang cara ngenoti hadis. Walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Nak kebut. Munya nak kebut baik kabeh dro ki dalam kejapam mah kita bawa kakak gede ja. Baik gaduh ke hati hadis palsu lewakah. Ampu koi mak. Kapegah do ke Islam but Yahudi but haram jadah but kepajuh peng ba pemerintah but pajuh peng ba toke sabu-sabu dum. Yang kapegah do ke malim. Pai du malim ke andai saja ke awak malim. Hana geram laknat le Allah. Buat tubi no gebi sakit. Gebi sakit ke perut daya ke tutung toko. Nah sadar. Gebi banjir. Sadar. Mana sadar? Nyamban ka dengku meduah ka. Ka punya kiban gebi le Allah. Perut martabat di dan marwah. Tapi hana sadar. Dari gelar ulama ini mencalonkan diri ke sebagai umara. Narut marwah ngon martabat. Maka ji punya urung ka perut marwah. Ka tarik martabat le Allah. Yang lagi-lagi yang dengku meduah. Hana na depu. Marwah hana le. Martabat hana le ka tarik le Allah. Hai sesungguhnya daripada gelar ulama ini bijak calon doa ke umara. Sesungguhnya so yang raya umara apa ulama? Tapi kita bijak calon doa ke umara. Pakai nak tumpuk sebabnya je ke umara. Nak kursi patah bak Jawa. Yang menyertai calon doa tu ke umara. Kamu hau dengan doa. Nyok yang pelelun sampaikan terima kasih beri tak. Menyong memang nak salah tutu kata lun tuan nak pemah apa? Anak pemah pi menyok pertian anu mudi kaplat mudi mesranya ada anak pemah pi anak pupu sit. Anak pupu, anak kurai tepi. Anak pulai pian. Perti awak bag sesatan ni nang Aceh yang kepu tu hau tak kena ubah. Hau tak kena ubah dah hana kepemah pilih awak kah hana pupu. Pokok jilung pula kemah ba urun dronu mamandung menyonat tepeh perasaan ate urun dronu lu la kemah beri detat sedram dua. Karena yang lu pebutnya, yang lu lawannya nak urun-urun pesesat bangsa. Urun panco agama tengkum dua. Lu la kedin ni lem nyomenan bah lain kali tang rumpok lem. Lanjut. Terima kasih beri detat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.